دی سلور یاران می دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان و مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان و مرتضی دی دی سلور یاران می دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان و مرتضی دی یا صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی مالو جان اولاد کو آقا بندے قربانو مالو جان اولاد کو آقا بندے قربانو نشتا دی مثال دا قربان پدو جہانو نشتا دی مثال دا قربان پدو جہانو نشتا دی مثال دا قربان پدو جہان زکا تعریف نجیدہ ہر مومن پا خدا دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی دی سلو یاران دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی طلحہ زبیر عبدالرحمن یہ جنتی گلان طلحہ زبیر عبدالرحمن جنتی گلان سعد و سعید ابو عبید قیمتی گلان سعد و سعید ابو عبید قیمتی گلان سعد و سعید ابو عبید قیمتی گلان زیر دا جنت وطا ملو پدی دنیا دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی دی سلو یاران دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی زاردا بلال ابو حریرہ معاویہ شمائل زاردا بلال ابو حریرہ معاویہ شمائل زیچی خادم نوکر رب ہر لمحہ شمائل زیچی خادم نوکر رب ہر لمحہ شمائل زیچی خادم نوکر رب ہر لمحہ شمائل شام مصطفی دا پتنگان ترنا فدا دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی دی سلو یاران دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی منستونی بڑا سوحم زمان دیداس منستونی بڑا سوحم زمان دا حدیث فرمائے مصطفی نبی گلب زمان دا حدیث فرمائے مصطفی نبی گلب زمان دا حدیث فرمائے مصطفی نبی گلب زمان سوچ مقتدیان شو کمیاں وڑا ہمادی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی دی سلو یاران دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی
یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی شاہ جی خادم نو کریے تدا صحاب شاہ شاہ جی خادم نو کر تلدا صحاب شاہ ادرگا میدان کی کلک مشغول پدی پاشا ادرگا میدان کی کلک مشغول پدی پاشا دیوار قدر منکم چیسا فاہی صحابہ دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی دیسلو یارم دا محمد مصطفی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی یو صدیق اکبر عمر عثمان مرتضی دی